Sanibonani wengane zakwethu ugodole okankomgodole umfana niyalwazi udaba yasidlowa kangaka lento asikho lapha siyishiye asishiyeni lapha lalelani-ke ngithi ake ngizophawula nami ngale joining venture lokho kwenzakala la eSouth Africa kubizwa ngejoining venture ngolimi lwaselenke yebo kanti ngolimi lwepolitiki bathi i-National Government Unity kwasho uJudge John Hlophe madoda ijaji ekhulu lathi hayi iganu lena hey lalela nginitshela uHelen Zille lamaqembu amanye awame ngapha eceleni awame ngapha eceleni lawa atshelwa ukuthi sekwenziwe njani awathathi inqumo manini ngapha niyazazi manini ngapha nampe ngibabhekile uHelen Zille ke phela ubamba amadoda ngamankwahla kade itapile ubambe ngamadoda kanti uthi babanjiwe lalela ngintshela ubaba lo uthi hayi mina ngihlulekile umthwalo ngiyawulahla wayibona imbongolo mayithwele umthwalo isikhathele ivele ihlale phansi iwulahla umthwalo ubaba lo ke uthi cha sengihlulekile bangibambe ngamankwahla bathule bathe ngqi la ngaphansi lalelani nginitshele before ngichaze kabanzi ukuthi iDA ithi ifunani iyadimanda hayi ukuthi iyacela idemand lalelani nginitshele iminyango abayifunayo bathi bona ke bafuna i-Ministries of Minerals, Resources and Energy strategic position bethi sifuna i-Ministries of Transport uhlangene no Transnet bakufuna kuqoqene kuhlangene ndawonye bakufuna bese bezofuna uPublic Works and Infrastructure into abayifunayo ke lezo iDA iyazidimanda bese izothi sifuna i-High Education and Science Innovation iDA ke leyo isho njalo kusho mina bathi bafuna uPublic Service and Administration bezofuna futhi i-Cooperative Governance and Traditional Affairs bezofuna umnyango waJustice bezofuna wase Home Affairs ebese bezofuna umnyango International Relation and Cooperation bezofuna phela i-Communication Digital Technology iminyango abayifunayo le akukhulumi mina ebese bethi siyasicela esika Deputy President asize ngakithi bese bethi sicela ufinance hawu baze babanjwa abantu ngamankwahla the only person ozoxazulula yonke lento eyenzakalayo akekho iSouth Africa yonke jikelele uyedwa uNcamalala only Ncamalala ozokwenza ukuthi lo mkhumbi usurvive there is no one ongawusindisa lo mkhumbi uyazika the only Ncamalala ugedla ihlekisa akekho omunye hey lalelani nginitshela uyaphithizela kumatasa ama meeting ababambe ebusuku akuhlangani uzile ilokhethe nje akafuni ukwadedela amankwahla alamadoda nangu ubaba wenu akaphume kuseeli ngifuna ukunitshela into ezokwenzeka ukhetho luzoqala phansi ukuthi kuyobe kungaluphi usuku kungayiphi inyanga kodwa ukhetho luzoqala phansi is either you like it or not luzoqala phansi ungathini ungayibukike lento ngeso lokuphucwa iqathe emlonyeni noma ngeso lamathenda ngoba uzokwata ngempela hey nina bamaqembu amanye la manini ngapha eceleni lana benze ngathi National Government Unity le kanti benza i-coalition ne-DA labe ANC nina Justin ezichuse niyatshelwa nje ukuthi lalela sesithatha isinqumo esithi hey lalelani bafana hey ngiyakutshela boze bethi tswi sengivuthiwe besithi MK uvuthwe manini inkobe kagogo ngabamfundo ziyakhala manje bafana lalelani hlalani phansi nirelax nidedele igazi nithela umoya nizobuka into ezokwenzeka angikhulumi kamanga indaba ezikhulunywa yimi wojwayela ukuzilandela welokhuza zinodu ziconsisa amathe kukhona bathi siya kwi-collusion manje asizwa nokuthiwa xoxwa nabaxoxwa lutho nabo nampo olokhuza nampa ngala nampa awu madoda the only man ezosurvive lo mkhumbuzi kayo uNcamalala akekho omunye bafana bakithi uthi
usekhathele ucela ukukhishwa akasafuni la ehleli khona asafuni azishisa isitulo maye babo asindawo simile siwumkhonto sihlaba endaweni yodwa njengesibhobhuka uthi awe ma